Naše žizni proleće je kratko, znojno ljeto za njime sleduje. Mutna jesen i ledena zima, dan za danom venčaje se tokom, svaki našom ponaosob mukom. Nema dana koji mi želimo, nit blaženstva za kojim čeznemo. Ko će vjetar ludi zauzdati, kol pučini zabranit kipjeti, kol granicu želju naznačiti. Draga braće i sestre, poštovani gledoci, Hristos Vaskrse, dobrodošli u još jednu emisiju serijala Ličnosti zajednica. Večeras moj i vaš gost i sagovornik je profesor dr. Milo Lompar. Gospodine profesore, dobrodošli i hvala vam što ste prihvatili da razgovarate sa nama. Hvala na pozivu. Gospodine profesore, ja sam planski i namjerno počeo sa ovim stihovima našeg velikana i barda, rekao bih, Petra Petrovića Njegoša, koji je svojim delom utkao put, naznačio, ukazao, kojim danas ne ide samo možda srpski narod, nego i čovečanstvo. U jeku smo ekspanzije velikog globalizma, radikalnog individualizma. Čovek više ne gleda čoveka u lice. Vaše ogromno iskustvo u oblasti istorije književnosti, siguran sam, može našem narodu ukazati na mogućnost postojanja u jednom drugom smislu. Pa, nema sumnje da je savremeni čovek u izvesnoj meri zbunjen i dezorijentisan okolnostima i prilikama u kojima se kreće, čak i kad mu te prilike idu na ruku. Davno je to bilo, 1940. godine, jedan francuski pisac velikog ranga, Albert Camus, je počeo svoj čuveni glasoviti esej Mit o Sizifu otprilike na taj način. Rekao je da je centralno pitanje filozofsko da li ima ili nema smisla živeti. Dakle, tu se već u prvoj polovini 20. veka kristalisalo jedno dramatično pitanje o smislu ljudskog života. I ono je ispunjavalo jedan važan filozofski i umetnički pravac, egzistencijalistički, ali je ono prodiralo i u druge grane ljudskog duha. Nekako tih godina, našto posle Drugog svjetskog rata, to pitanje u oblasti psihologije i psihoterapije tematizovao Viktor Frankl, jedan neobični bečki psihoterapeut koji je bio, zato što je Jevrejin, u Dachau i Auschwitzu i preživeo je te logore i onda je on uzeo, nasuprot psihoanalizi koja je tvrdila, kao kod Freuda, da je u korenu ljudskog bića nešto što bismo mogli nazvati željom, ili Adler je govorio o moći, dok je Frankl govorio o tome da je u korenu čoveka potraga za smislom. Ta potraga za smislom je u nekom značenju dobila u današnje vreme još naglašenije oblike, ali kao što vidimo, kriza je dosta dugačka i ona podrazumeva da je radikalni individualizam ispraznio sadržaje vremena. To je jedan proces koji traje čitav 20. vek, gde se u stvari raskidaju bilo kakve veze sa nekom opštošću, sa nekom zajednicom i pogotovo se raskidaju veze među ljudima kao posljedica ovih prvih.
ta činjenica označava nešto što je Nietzsche nazvao povesni nihilizam. To je nešto o čemu su Nietzsche i Dostojevski u drugoj polovini 19. veka pisali. I taj nihilizam svakako da prožima različite oblike iskustva, bilo oblike iskustva vezane za čovekov svet i bilo oblike iskustva vezane za tehniku ili za moć i tako dalje. Njegoš je u stihovima koje ste vi naveli, a koji se nalaze u posveti Luče mikrokozma, tematizovao tu situaciju. Evo, vi ste tu dotakli u nekim stihovima baš tu situaciju, dan za danom vjenčaje se tokom, svaki našom ponaosob mukom. Upravo pojam mučnine jeste jedan od centralnih pojmova koji će, recimo, Sartre učiniti sadržajem egzistencijalističkog iskustva i on je u nekom smislu ponudio taj odgovor koji bi značio obnovu na neki način metafizičkog ili religijskog doživljaja sveta. Međutim, taj odgovor je dosta složen, ima različite odjeke i sile koje obličavaju današnji svet u velikoj meri zastiru sadržaje tog odgovora. Tako da mislim da je ovo jedna epoha gde se na čoveka nekako usmerava kako opšte kretanje, dakle svih ljudi ili svih oblika komunikacije, tako i njegovo samo osjećanje beznačajnosti. Jer glavna poruka koje naše vreme upućuje jeste da je zadovoljstvo primarno, da je zadovoljstvo često vezano sa biološkim, da je kultura koja se izvodi iz zadovoljstva prava kultura, to je hedonistička kultura, i da čovjek strogo uzev, osim da ne krene u susret na čelu zadovoljstva, nema šta da radi. Posljedice toga su da na neki način transcendencija, dakle ono što prekoračuje ljudski život, nestaje iz čovjekovog horizonta. Čovjek više ne želi da prekorači svoj krug zadovoljstva, čak ni u najelementarnijem pogledu, a to je recimo obaveznost prema deci i ulaganje u sopstvenu decu. To je jedna radikalna ideja koja predstavlja izvestan zalom u ljudskoj prirodi i svakako da na neki način poziva na razmišljanje kako bi se moglo odgovoriti na taj izazov obeskorenjenosti koji se pojavljuje kod čovjeka. Naveli ste zadovoljstvo. Današnji čovjek savremeni nekako i ne razgraničava taj pojam ili ga ne analizira dovoljno. Smisao na kome on danas temelji svoj život vezan je za materijalno zadovoljstvo i za materijalnu egzistenciju. Šta nam poručuje filozofska misao Njegoševa u tom pogledu? Njegoš je postavio potpuno drugu antropološku ideju u samu misao o čoveku. On je, dakle, s jedne strane osjetio krizu koja dolazi, krizu koja će bitno ispuniti drugu polovinu 19. i čitav 20. vek, ali njegov odgovor bio, pošto je on bio religijski mislilac i pesnik, bitno vezan za ideju transcendencije. Njegoš nije mogao da zamisli da ljudski život se okončava sa samim pojedincem. On ga je uvek gledao kao deo jedne ukupnosti univerzuma. U nekim od svojih pesama on pravi poređenje, na primjer, Božijega postojanja, postavljajući u jednoj vrlo zanimljivoj i razvijenoj slici Božije prostiranje od zenita do nadira. Zenit je najviša tačka, a nadir suprotno njoj najniža tačka u okretanju zemlje oko svoje ose. Dakle, Bog se nalazi u tako širokim rasponima i on, kako on tamo kaže, u sudebne žice poje, a u isto vrijeme pravi analogiju sa slavujem koji na grani nad potokom se ogleda. Dakle, kao što se Bog sa zenita ogleda u nadiru, u tim ogromnim, nesamerivim rasponima vasione, tako se slavuj ogleda u potoku koji je ravan, što znači da, kad tu sliku razložite, da u najmanjem, i tu je Njegoš nasljednik
kako helenske tradicije, tako i hrišćanskih mističara, da je u najmanjem i u najvećem postoji nešto što je istovrsno i što ih spaja. To je jedna metafizička koncepcija koja onda podrazumeva da nema slučajnosti u ljudskom životu na način čiste proizvoljnosti, nego da ljudski život rezonira, kako bi se reklo, dakle odjekuje ili doziva se sa drugim sadržajima egzistencije, što znači, kad je reč o ideji o čoveku, da je njen glavni moment vezan za ideju poziva. I Njegoš je obnovio jednu tradiciju poziva koja je imala svoj refleks u misli 20. veka, znači što recimo kod egzistencijalističkih religijskih filozofa na zapadu, kakvi su bili, na primjer, Karl Jaspers ili Gabriel Marcel, a u pravoslavnoj tradiciji, kakvi su ruski personalistički filozofi, Berdjajev, na primjer, ili Šestov, ili Bulgakov. Dakle, ideja poziva kao nečega što uobličava ljudsko biće i njegovo ponašanje. I on kaže u Luči mikrokozma na jednom mestu voprošava o sudbi čoveka, o zvaniju njegovom pred Bogom. To dakle znači da mi imamo izvestan poziv. Sad, jedna knjiga Berdjajeva se zove O čovekovom pozvanju. Sad, tu treba razumjeti u kategorijama slobode. Poziv postoji, ali vi možete na njega i da ne odgovorite. U tom slučaju rizikujete odsustvo bilo kakve zajednice, ostajete sami sa sobom, odsustvo bilo kakvog utemeljenja, postajete na neki način obeskorenjeni. Ta reč je važna, to nju je upotrebljavao recimo Šestov da izrazi to stanje duha, na primjer bespočvenost, kaže se na ruskom. To znači vi ste bez utemeljenja i pojavljujete se u horizontu nekih ideja koje vas čine usamljenim. Onda se tu stiže do jednog od centralnih problema čoveka, to je problem samoće kao dubokog egzistencijalnog stanja, a ne usamljenosti kao situacije da sedite negdje i da sami ste. To treba razlikovati. Jedno je, znate, usamljenost, to kad se čovjek nađe u gomili sveta, pa sad sticajem okolnosti jer žuri na železničku stanicu ili ne žuri, svejedno. A drugo je osjećanje samoće kada vi možete biti okruženi potpuno poznatim licima, ali da vas više ništa ne vezuje za njih. To je drugo, to je jedna egzistencijalna kategorija gde vi uprkos vezama sa drugim ljudima osjećate jednu vrstu egzistencijalne teskobe i samoće. Njegoš smatra da je to rizik koji u ljudsko postojanje unosi odsustvo odgovora na ideju poziva. Ali sama ideja poziva podrazumeva obaveznost i kao takva ona je teška. Ključni problem današnjih vremena, pa i današnjeg mlađeg naraštaja je u tome kako se suočiti sa teškoćom koju u čovekovom postojanju postavlja ideja poziva. Spomenuli ste odgovornost poziva i usamljenost današnjeg čoveka. Da li uočavate kod današnjeg čoveka, uprkos tolikom porastu tehnološkog tog razvoja, da je puki usamljenik i da se u njegovim očima i na njegovom licu ta samoća odražava? Šta je poruka iz vašeg iskustva i može li se čovjek vratiti čovjeku? Može li gledati čovjeka licem k licu? To je pitanje koje je snažno naglašeno u čitavom 20. veku. Razvoj tehnike je izvesnu vezanost čovjeka za materijalne oblike proizvodnje učinio manje vidljivim pa i manje postojećim. Naime, tehnika je ovladala na neki način velikim sadržajima ljudskog života. To je imalo svojih nesumnjivo blagotvornih dejstava, bilo od zdravstva do drugih sadržaja, ali ono što se pojavilo u tom konceptu jeste da na neki način je smanjen prostor slobode, iako je on prividno povećan. U izvjesnom smislu pojavila se i konfiguracija moći koja kao da gura čoveka u odsustvo
veza sa drugima. To je nešto što je uzrokovalo različite oblike krize, moderne svesti i ta kriza različito odjekuje u različitim sredinama. Sad, kad je reč o globalizmu, to je ideologija. To treba razlikovati od globalizacije. Globalizacija je istorijsko-tehnološki proces koji vi teško možete zaustaviti. Pa nije možda ni razumno da to pokušavate. Dakle, to ne možete vi sada ljude vratiti da jašu konje umesto voze automobile ili da se ne voze avionima ili niti bi to bilo razumno. Međutim, globalizam iz te sveukupne povezanosti i premreženosti ljudi na različitim kontinentima i u različitim sadržajima izvlači zaključak da ljudi u svemu treba da se ponašaju i misle isto. Dakle, on u izvesnom smislu nastoji da unifikuje ljudsku prirodu. Unifikacija ljudske prirode se odvija pod parolom da je čovek ima svoju neku univerzalnu suštinu, da je ta univerzalna suština jednaka na svim kontinentima i da naslagi kulture, tradicije, običaja u kojima on živi, recimo evropski čovek u odnosu na afričkog ili, ne znam, katolički čovek u odnosu na budističkog ili protestantski u odnosu na pravoslavno, to su sve različiti sadržaji kulture, to je sve beznačajno i da to sve može da se zanemari ili barem da se pretvori u neku vrstu dekorativnosti. Tu se onda vidi da se pod idejom univerzalizma ljudskog u stvari krijumčari jedna ideja ovladavanja ljudima na način da se od njih stvaraju personalizovani molekuli. Dakle, kao da su oni neki predmeti koji se mešaju u nekoj velikoj šerpi. To je već sad pokazuje da lice moći je u stvari sakriveno iza parole o univerzalizmu, jer zaista ljudi u nekoj suštini imaju nešto zajedničko i tu prosvetiteljstvo svakako da pogađa samu stvar, međutim, daleko od toga da to zajedničko iscrpljuje sav sadržaj ljudske egzistencije i da vi treba da podvedete pod isti oblik ponašanja, pod ista shvatanja ljude kao što su, na primjer, azijske ili evropske ili afričke običajnosti. To nije ideja koja bi mogla da održi proveru argumentacije. Međutim, to je nastojanje, to je moć i ta moć ima svoje oblike ponašanja i ona na izvestan način demonstrira. U ovom trenutku je to nesumnjivo zapadna, odnosno američka moć, ta civilizacija koju je Oswald Spengler snažno obeležio izrazom faustovska civilizacija. Faust je ona velika Goetheova knjiga koja dotiče problem odnosa čoveka i đavola. Dakle, ta civilizacija diktira tu vrstu ponašanja i ona se tu pokazuje nemilosrdnom. Ona, dakle, ne dozvoljava nikakav oblik izuzetka, osim onog izuzetka koji toj moći je potreban. Pa onda vi imate, na primjer, da se od zemalja gde to tradicijski nije ukorenjeno, silom iznuđuju takve manifestacije kao što je, na primjer, parada homoseksualno orijentisanih osoba, ali se to ne iznuđuje od Saudijske Arabije u kojoj bi to izazivalo smrtnu kaznu. Dakle, Saudijskoj Arabiji se daje taj ekskluzivizam jer to je ono što odgovara u ovom trenutku diktatu zapadne, odnosno američke moći. Znači, vi vidite da nije to sad neki univerzalizam koji se prostire svud, nego se prostire tamo gde može da se njime ovlada. A tamo gde trenutak nije takav, to se toleriše. Onda imate te paradoksalne oblike zaključivanja da je, recimo, Rusija neslobodna zemlja, a da je Saudijska Arabija van diskusije. Pa neće biti da je tako. Koji god kriterijum uzmete i proverite ga, vi ćete vidjeti stvari stoje upravo obrnuto. Ili da je ruska televizija, na primjer Russia Today, propagandna, a da CNN i BBC nisu, a oni su jednostavno samo preslikali taj model i dali drugi sadržaj. Tako da vidimo da se tu pojavlja jedna kategorija koja se zove arbitrarnost i da u stvari moć voli da arbitrira. Ključno kod moći jeste da vas natera da njenu
pretpostavku prihvatite kao samorazumljivu. Znači, ja vas dovedem do toga da vi moju prvu misao prihvatite bez problema i onda raspravljamo o tome da li je to štetno ili dobro. Umjesto da vi kažete, ma to neću uopšte prihvatim, to je bez veze, to meni ne treba. To je jedna igra gde su upotrebljene tehnike koje ljudski život u izvesnoj meri čine opustošenim, jer u stvari bez veza sa zajednicom čovek može da realizuje svoju slobodu na jedan način koji ga na kraju neće učiniti ispunjenim smislom. Obično se kaže sloboda, što je tačno, što je velika misao i veliko htenje i veliko osjećanje, ali u slobodi postoji ogromna opasnost. To je kod Njegoša u Luči mikrokozma izvanredno prikazano. Čitava satanina pobuna je data u kategorijama slobode i Njegoš je pokazao u Luči mikrokozma, po mom mišljenju, kako putanja slobode ima različite sadržaje i kako jedan njen sadržaj jeste upravo ta, da kažemo, dijabolička ili satanska sloboda koja na neki način takođe pripada iskustvu, ali nije nešto na čemu bi ljudsko iskustvo moglo bez štete po sebe samo da stane. I to pokazuje da je u našem pesniku, a to je pesnik velikih raspona, evropski pesnik, on je najveći srpski pesnik zato što je reprezentativni evropski pesnik. Njegova osnovna osjećajnost i počiva na susretu hrišćanskog i helenskog iskustva koje je u temelju celokupne naše civilizacije. Dakle, kod njega tu imamo u Luči mikrokozma ukazan moment kada se iz slobode slobodom izlazi. Dakle, kada vi darujete svoju slobodu, ne da vas neko prisiljava, ne to. To onda nije sloboda. Nego vi darujete svoju slobodu zbog slobode same. Poklanjate svojoj deci, poklanjate svojoj zajednici, znači prekoračujete okvire ljudskog života u izboru koji vi pravite i koji je u nekoj rezonanci sa ovom idejom poziva, odnosno u posljednjoj instanci sa idejom Boga, jer Njegoš je bio mistički pesnik, mistički duh i ta mistička putanja je na kraju dovodila do ideje Boga. Da li danas je čovjek spreman da se deli po vama? Da li je spreman? Da se deli, da deli pa čak i tu i sloboda ili bilo koji drugi oblik svog životnog. Veliko je pitanje šta današnji čovjek uopšte može da osvesti. To je veliko pitanje. Sile sveta su tako postavljene da sprečavaju mogućnost osvešćenja. Medijski je čovjek premrežen, običajno je premrežen, materijalno je ucenjen, stisnut je između naraslih potreba i u izvesnom smislu teskobne mogućnosti da ih zadovolji. Tako da ja nisam siguran da današnji ljudi mogu da osveste pitanje koje se pred njih postavlja. I pitanje da li oni uopšte to žele. To je veliko pitanje. Znate, ja sam profesor književnosti i primećujem u mojih 3 decenije predavačkog iskustva izvesne promene na studentima koje su posljedica promena u celokupnom kretanju ne samo našeg društva, ima i toga. Naše društvo je prošlo kroz jedan period zastrašujući, a on se i nastavlja. Ali i epohalno, dakle ono što pripada drugim kulturama, gdje nije sadržaj bio tako dramatičan. Ja sam sticajem okolnosti predavao i studentima iz Berlina, iz Praga, iz Beča, upoznao sam ih, vidio sam način na koji razmišljaju i vidim da oni neka od tih pitanja uopšte ne postavljaju. Dakle, tehnike manipulacije, tehnike ispražnjavanja sadržaja su na neki način učinile da njima ta pitanja više nisu bliska. I vi kad predajete Njegoša, vi morate da učinite veliki napor da jednostavno taj sadržaj približite osjećanju sveta svojih slušalaca. Pa tek kad to uspete, kad malo razgrnete predrasude koje su duboko u njima nataložene, onda vidite da oni uspevaju da razumeju ono što im samo pesništvo o kom govorimo kazuje. Tako da mi se čini da je sve upravljeno na to da mi ne osvijestimo ovo pitanje kako transcendirati, prekoračiti sopstveno postojanje, kako gledati na sebe i za sebe. Nego mi
smo zapetljani, pošto u čoveku postoji taj poriv, on je zapetljan u neki lažni humanizam ili u neku prividnu saosećajnost ili na takozvana alternativna polja dejstva. I to je, umjesto da dovedemo u pitanje one koji nam sugerišu da je prihvatljivo napuštanje tradicionalnih vrednosti, dakle, umjesto da kažete čekaj, da vidimo da li je to tako, vi pokušavate da udovoljite njihovim očekivanjima. To je ovo što sam rekao u tehnici manipulacije i moći, koje je ključno. Ja vam nametnem pretpostavku, treba napustiti tradicionalne vrednosti. Ili u političkom smislu, na primjer, treba odustati od borbe za Kosovo i Metohiju. Ja vam to nametnem kao pretpostavku i onda vam kažem, aj sad ponudite mi neki odgovor. Pa već je pretpostavka pogrešna. Tako i ovde. Ja vam namećem izvesne vrednosti i kažem, veze između roditelja i dece nisu nužne. Ti možeš da živiš sam. I ljudi kažu, pa da, zaista to mogu. A onda odjednom sadržaj njihovog života dobija drugi oblik. Tako da mislim da savremeni čovjek ne može da osvesti svoju situaciju i da ima jednu nelagodu kad mu se ona osvesti. Jer ona deluje beznadežno. Put da se to napusti je u suštini težak. Sve u kulturi je protiv te teškoće, a pritom svi žive relativno teško, govorimo o našem svetu. Tako da se mi vrtimo u jednom čarobnom krugu iz kog po meni je izlaz u tome da se te kulise moći i manipulacije malo odlože, a to znači da ne sad razbijate kompjutere i ne znam, ratujete protiv interneta, to niko razuma ne bi ni predložio, a i ne znam šta bi se s time dobilo, ali da u izvesnom smislu pomislite da bi se možda moglo i na drugi način živjeti i razmišljati. Da bi se moglo zagledati u sebe, da bi se moglo zagledati u lice, kao što ste vi rekli, u tradiciji hrišćanske antropologije i u lice onog drugog, i da bi se u tom susretu dva lica mogao izlučiti neki sadržaj koji bi dao dodatni smisao našem životu. Na sve ove teme koje smo obradili u prethodnih nekoliko pitanja, hteo bih sada da dodam i da uvežem u jednu celinu ambijent u kome danas živimo kroz prizmu hrišćanstva i crkve. Da li će današnji čovjek ostaviti mogućnost, da li je njegov sluh, da li su njegove pore otvorene za veru i za Boga, za religiju? Tu ja obično razlikujem dva sloja. Jedan je sloj kolektivni. Tu je ideja vere i hrišćanska ideja u izvjesnom smislu u našoj civilizaciji u bitnoj meri ugrožena. Zato što su društva u kojima se ona ostvaruje radikalno individualistička i radikalno sekularistička. Vi vidite da često se predstavnicima Srpske pravoslavne crkve zamera ako iskažu mišljenje o najsudbonosnijim pitanjima naroda i države, a prenebregava se da je ta crkva to radila kroz čitavo svoje postojanje i da je ona jedina institucija ovog naroda, što ne znači da je ona manje univerzalna. Ona je univerzalna čim je hrišćanska, ne može biti ali ništa drugo, ali je u isto vrijeme ona na neki način vezana za istorijsku egzistenciju srpskog naroda. Dakle, kolektivno je to problem veliki. Ne znam tačno u kom pravcu bi se mogao odgovor potražiti. Recimo, kad sam bio u Göteborgu, u hramu Srpske pravoslavne crkve, Göteborg je jedan grad u Švedskoj, i tu sam video da na liturgiju dolaze naši ljudi i dolaze Rusi. Jer u Göteborgu nema ruske crkve, hrama ruske crkve, pa oni dolaze tu, a ima dosta Rusa koji rade najčešće kao inženjeri, pošto je tu jedan od industrijskih centara Švedske, gde je Volvo i tako dalje, i druge fabrika kugličnih ležajeva, švedskih čuvenih, da sad ne govorimo o tome. U svakom slučaju posmatrao sam dve kulture, dve tradicije, iste pravoslavne vere.
I video sam da, recimo, u ruskoj tradiciji je vrlo simpatično i za mene to bilo vrlo neobično. Ja sam gledao ono zajedničarenje posle liturgije. To kod naših ljudi nije tako razvijeno. Oni do duše sad to prate, pošto je to jedna zajednica, ali vidi se da oni to na izvestan način drugčije osjećaju, a unutar ruske zajednice, pošto je to vrlo veliki i lep hram i izvanredno vođen i parohijski dom je izvanredan, tu sad ima i prostorija za decu i tu je jedna potpuno zajednica gde oni jako dugo razgovaraju, pričaju, jedu. Dakle, imate jedan utisak zajednice koja postoji. Odnos. I to mi se jako dopalo jer to pokazivalo jednu potrebu da ljudi budu zajedno, iako je to Švedska, dakle nije njihova zemlja. I pošto sam ja tamo držao predavanje jedno na poziv Srpske pravoslavne crkve, došli su i neki od tih Rusa, iako oni ne znaju srpski jezik, pa pomalo su razumeli to što sam ja govorio, ali su oni hteli da pokažu neko poštovanje prema toj zajednici u kojoj postoji. Posle sam ja s njima razgovarao i tako dalje i nosim vrlo lepe emocije iz tog susreta, ali je to pokazalo, dakle, da kolektivno se može unutar jedne zajednice postojati. I to je bilo vrlo za mene poučno. Inače, ta crkva je bila u završnoj fazi oslikavanja. To je jedna bila protestantska crkva, pa je sad to kupljena i naš hram izvanredno oslikan i u svakom pogledu je lep. Dakle, to pokazuje da se može unutar jedne zajednice funkcionisati na način koji deluje vrlo blagonaklonno. Ja sam razgovarao sa tim ljudima. To su neki mlađi ljudi, mnogo od mene, tako kao vi, koji su inženjeri, rade u tim fabrikama i tako da. Znači, nije to neki svet, da kažemo tako, lišen obrazovanja i lišen znanja. Naprotiv, oni su obrazovani i vrlo mnogo smo pričali o literaturi i tako bilo je zanimljivo, u svakom slučaju, o Rusiji i o tome što je moglo biti sadržaj razgovora. To je, dakle, kolektivni odgovor. Postoji i individualni odgovor. Dakle, hrišćansko iskustvo može biti duboko individualno. Ovo kolektivno, evo mi se čini da evo na koji način može, a individualno to je da se vi susretnete sa velikom tradicijom hrišćanskog iskustva. I religijskog, i mističkog, i ukupno gledano hrišćanskog. I ako zaronite u tu tradiciju, vi onda možete da obnovite jednu situaciju koja je jedan odgovor na okolnosti savremenog izazova, a to je da unutar sopstvenog razumevanja obnovite sadržaj individualno, sad ne dakle kolektivno, ne običajno, nego individualno, sadržaje koji vaš život upućuju jednim drugim pravcem. Mislim da su te dve mogućnosti još uvek na stolu, kako bi se reklo, ali za njih se treba potruditi. Ključno je, znate, da se razume to iskustvo koje je jednom prilikom Berdjajev formulisao u jednoj svojoj čuvenoj rečenici, da je sloboda teška, a ropstvo lako. I to je paradoksalna rečenica, a Berdjajev inače bio filozof slobode, on se dosta bavio pitanjima slobode. Uglavnom, dakle, on je rekao ropstvo je lako. I sad vi pomislite kako je lako ropstvo. Pa prilično očigledno. Ako se vi priklonite stihiji savremenosti, stihiji impulsima onoga što vam govore sa televizije, sa medija, onog načina razumevanja, ako vi to se priklonite tome, onda nema nikakvih teškoća sem izvesnog nezadovoljstva ili nesreće koji vas negde mogu iznenaditi. Ali više manje to je lako, nema napora, a sloboda to je da se izuzmete iz toga. Šta tu treba razumeti? To nije padanje u neku vrstu izolacionizma, da se vi sad popnete na neku planinu pa ni sa kim ne komunicirate, iako ja nemam ništa protiv za onoga ko to izabere. Ali to je nešto drugo, da se vi u glavi izuzmete. Razuman čovek, kada vidi da na njega ide kamion ili automobil, pa sigurno će se skloni, nije lud. Ako on iako ima prava da ide ni da pogine, nego će se skloni da prođe taj trenutak nasilja ili sile koja se tu prostire. Ali vi u glavi treba da budete slobodni. To je prvi uslov. Dakle,
ako se i priklanjate nevoljnim okolnostima, vi im u glavi niste saobraženi. A glavni napor današnjeg upravljanja čovjekom je da vi u glavi budete saobraženi sa onim što vam se čini. I zato je Berđajev bio u pravu, po mom osjećanju stvari, kad je rekao sloboda je teška. To je teško. To zahteva veliku mentalnu koncentraciju. To zahteva veliko posmatranje i samo posmatranje. To u izvjesnom smislu zahteva od čoveka veliku disciplinu i otpor prema silama nemerljivim koje dolaze iz stvarnosti. Međutim, ta dva puta, kolektivni i individualni, u hrišćanskom iskustvu postoje i u proteklim vekovima i ja mislim da su oni relativno dobar odgovor na ono što savremena epoha nudi kao svoj izazov. Spomenuli ste da predajete na Filološkom fakultetu, tako je, to je činjenica svima poznata. Također ste predavač na Teološkom fakultetu, u kontaktu sa mladim ljudima. Nekad razmišljam i činjenica je da je danas informacija toliko brzo putuje da čovjek ne stigne i da registruje sve ono što mu se servira u javnom životu. Da li današnje vrijeme ima dovoljno slušača, obzirom da se danas, kao što sam rekao, reč i informacija toliko brzo prenosi? Pa ovo spada u izvjesna gluva vremena. Ali vi imate dva tipa gluvih vremena. Gluva vremena u starini značila su malu pokretljivost ljudi, njihovu nemogućnost da izađu iz svoga sela ili iz svoje okruženja svog ambijenta i sreću malo ljudi i to što oni govore dopire do malo sveta. Dakle, njihova reč ne odjekuje na daleko. To je bilo u vreme kad je tehnička komunikacija bila slabija. Današnje gluvilo je drugčije. Ono je gluvilo mnoštvenosti. Kao što je nekad reč bila skupa, jer nije svako mogao da govori. Znalo se šta ko može da kaže. Ovo je da Marko Miljanov u 19. veku, kad je jedan čovjek tako sumnjiv u moralnom smislu, rekao nešto što je bilo tačno, rekao mu je imaš pravo, ali nije na tebi da to kažeš. Dakle, za izvjesne istine se čovjek mora izboriti svojom egzistencijom. Ne možete vi da tvrdite neku istinu, a da vi budete nedostojan te istine. Onda neko kaže, čekaj, nije na tebi da nam ti deliš lekcije o tome. Zato što ti u stvari ne garantuješ tu istinu. Nekad se istina koju saopštavate garantovala sopstvenom egzistencijom. U tome je bila ta dramatična važnost te reči. Međutim, današnje vreme je drugčije. Ono mnoštvenošću stvara gluvilo. Svi pričaju, svi govore, svi opažaju. Evo, mi razgovaramo u vreme sajma knjiga, pa nije loš taj primjer, pošto sam ja kao profesor čitav život upućen na knjige. Ja sam u vreme kad sam ja studirao, to je tako 1980. i nekih 5 godina od nje, glavno pitanje tokom naših studija je bilo da li si pročitao neki tekst i sad o čemu smo diskutovali, bilo da je to bilo u periodici, bilo da je to bilo u naučnom području ili negde drugde. Današnje glavno pitanje koje će vam svako postaviti je da li si video šta sam napisao. Dakle, danas više niko ne postavlja pitanje o nečemu što je napisano, što je pročitano, nego svi postavljaju pitanje da li si vidio ono što sam ja napisao, znači svi govore. To je jedna druga vrsta gluvila. I to je organizovano, to nije slučajno. Dakle, kada vi imate 100 glasova, u izvjesnom smislu se hijerarhija među njima potpuno potire. Odjednom postaje svejedno šta ko govori. To nije svejedno, ali da biste napravili tu razliku, treba da disciplinujete svoj um, da disciplinujete svoje osjećanje i da to pratite. To je teško. Dakle, mislim da je ta vrsta organizovanog gluvila danas na delu i da sledstveno tome ljudska reč ima mali doseg. Gotovo bih mogao reći kao u neka davna vremena kad se knjige nisu ni štampale. Najbolji doseg su ljudske reči imale u 19., 18., 19., naročito i dobrim delom 20. veka, jer tad su ljudi bili upućeni na reč. Posle
tehničkog napretka kojim su ljudi upućeni na sliku, a to je televizija i sad sve ove virtualne tehnologije, ljudi više nemaju takav odnos prema reči. Reč je u izvjesnom smislu postala za njih manje interesantna od slike. I ta slika na neki način polako potiskuje reč. I to je onda nešto što uslovljava da imate osjećaj da manje ljudi voli da sluša nego da gleda. Jer je slušanje veća aktivnost od gledanja. Mada i gledanje, ako umete da gledate, može biti vrlo složen i zahtevan posao. Tako da mi se čini da broj slušalaca koje imamo je uvek više od onoga nego što je uobičajeno. Zato što ljudi jednostavno ne slušaju toliko mnogo i nijedan predavač ne bi trebao da bude nezadovoljan. Pogotovo predavač poput mene koji je čitav život imao po prirodi svoga posla velike nastavne grupe sa puno studenata. Dakle, u tom smislu ne bi trebao da bude nezadovoljan. Ali značenja ljudske reči su se promenila i to je nešto sa čim se morate pomiriti. Spomenuli smo da je vreme informacija, pored toga živimo u vremenu neminovno ideja, tržište ideja je bukvalno mogućnosti i poruka na svakom koraku u ljudskom životu. Jednu poruku koja traje 2000 godina upućuje i hrišćanstvo savremenom čoveku u ovom postmodernom dobu. Da li smatrate da će savremeni čovek tu poruku čuti, imajući u vidu da smo svedoci svakodnevno visokog stepena rizika upućenih pretnji narodima zbog teritorije, zbog ovih resursa, zbog onih. Koliko hrišćanstvo može da bude savest i koliko može da bude jasna poruka čovečanstvu sa eksplicitnim sadržajem pre svega ljubavi i večnog života? To je teško pitanje. Samo hrišćanstvo se unutar sebe deli i ono svoj univerzalizam u izvjesnom smislu institucionalno oblikuje u različitim sadržajima crkava koje govore o tom nasleđu. U samom hrišćanstvu meni lično je uvek najbliža ideja svedočenja. To znači da vi nešto govorite, ali ta reč mora naći svoje telo. Dakle, vi morate svojim životom da svedočite to o čemu govorite. To je često izazov i za monahe, a kamoli za mirske ljude. Sama hrišćanska poruka je nesporna, našto novozavetna poruka i sam Hristov život je svedočanstvo upravo te poruke. Ali istorijsko iskustvo je, nažalost, negativno. Tako da bi hrišćanska poruka imala svoju aktuelnost u svim vremenima i ima je. Ali mislim da bi bilo previše optimistički ako bismo verovali da će ta poruka ispuniti sadržaj našeg života. Tako da u nekom smislu bitan napor bi bio da mi sami živimo u saglasju sa tom porukom. A da li će ona ispuniti sva srca, treba se nadati, ali nije izvesno. Gospodine Lompar, bio bih neodgovoran, a verujem da takvo osjećanje i vi negujete i delite sa mnom to mišljenje. Ako ne bih vas za kraj postavio pitanje, možda i lično, svojim stvaranjem, svojim velikim doprinosom u književnosti, u istoriji književnosti, izučavanjem velikana kao što su Njegoš, kao što su Crnjanski, da li kada pogledate mlade naraštaje pa i svoje potomstvo osjećate blagu strepnju u smislu kuda ide čovečanstvo, ako to nije previše široko pitanje i tema koja zahteva malo više vremena?
U onom delu u kom je pitanje lično, mogu da kažem da ja sam se uvijek trudio da činim ono što sam smatrao da je moja dužnost. Tako sam i govorio oko onog poziva na početku. Dakle, taj poziv kad čujete, vi onda njemu sledujete i to je vaša dužnost. Da li će on imati odjeka ili neće imati odjeka, to je sticaj okolnosti i na koje vi ne možete da utičete ili možete malo. Kada vi pišete knjige, vi uvek upućujete neku poruku. Svako ko piše knjige lagao bi ako bi rekao da mu nije stalo da one budu pročitane i da neko čuje to što on ima da prenese kao osjećanje ili kao misao. Međutim, poruka koju vi upućujete treba da odjekne u nekom duhu. Sad, da li će ona odjeknuti, to znači da na neki način treba da procenite vreme u kom se oglašavate. Ja sam evo u svojoj posljednjoj knjizi Pohvala nesavremenosti govorio o tom iskustvu nesavremenosti. To znači da, i tu ima ličnih sadržaja, da sam uvijek nastojao da gledam na događaje i moga života iz jednog ugla koji nije savremen. Kako bi to izgledalo ako bi to pogledao neko drugi mnogo daleko od mene. I to mi se činilo da i za samo pisanje knjiga ima smisla. Dakle, kako će neko gledati na to što smo mi danas rekli, to ne zavisi samo od današnjih trenutka. Iako mi svi želimo da nam danas kažu da to što smo napisali je jako dobro, ipak prema tome treba negovati skepsu. I treba raditi po impulsu, po mom mišljenju, po impulsu onoga što mislite i osjećate, a brigu za sudbinu toga u izvesnom smislu prenebregnuti. Da li će moje tumačenje Njegoša biti prihvaćeno i jednog dana u nauci posmatrano kao doprinos ili kao zabluda, pa iako je to za mene lično pitanje jer je moj život spleten sa tim, to pitanje ipak treba pogledati malo otuđeno od mene i hladno, jer u oba slučaja ja sam jako zadovoljan, pošto u naraštaju u kom ja pripadam, sam ja, dakle, eto, napisao te knjige o najvećem srpskom pesniku i samim tim, čak i ako one nisu dobre, taj naraštaj je odgovorio na taj poziv koji je taj pesnik uputio pre skoro 200 godina. To znači da je u nekom smislu to bila moja dužnost. A da li je to tako baš sve tačno što sam ja rekao, to je veliko pitanje, zato što su između ostalog knjige i subjektivne. One nisu samo utvrđivanje objektivnih istina koje u duhovnim naukama, kao što je književnost, kao što je filozofija, kao što je istorija, i nije tako egzaktna kao u prirodnim naukama. Tome treba voditi računa. Ima knjiga u književnosti koje 100 godina niko nije otvorio. A onda odjedanput su one postale izuzetno važne. Recimo, Hölderlin je bio potpuno zaboravljeni nemački pesnik, punih 100 godina, a onda je to odjednom neki novi naraštaj našao u njemu da je on najveći nemački liričar. To je sad, naravno, veliki primjer. Ali ima tako knjiga, uzmete, na primjer, Šmausovu knjigu o luči mikrokozma, koja je napisana 1925. I pročitate i vidite da u njoj ima jako mnogo sadržaja koji su mnogo bolji od onoga što smo mi pisali posljednjih, na primjer, godina o tome. A Đilas je, na primjer, u svojoj legendi o Njegošu sahranio Šmausa i Nikolaja Velimirovića i on je rekao i Isidoru Sekulić, to su jedna buržovska nauka koja ne vredi 3 grama duvana, a te sve knjige su preživele. Znači, čovjek treba da ispuni svoju dužnost, treba da se svedoči svoje uverenje, to je jako važno. Mi nismo kultura svedočenja. Naši ljudi nemaju osjećaj za reč, zato je tako mnogo prevrtljivosti i nesolidnosti u našem javnom životu. A ja smatram čovjek treba da svedoči svoju reč i da prepusti stvari jednom dubljem toku u kom možda ta njegova reč i nestane, ali neće nestati njegovo svedočenje kao sadržaj njegovog života. Počeli smo sa Njegošem. Koji bi stih odgovarao, sa njima bih vi završio, ovom vremenu koji vi često, možda kad ste sami, kad razmišljate današnjici, citirate?
Pa to je jedan stih koji nije tako poznat i koji odgovara jednoj negativnoj strani Njegoševe antropologije. I ne znam baš da li je primjeren ovoj emisiji, ali bi mogao biti kao poziv za osvješćivanje: budale su ljudi od starine, budale će ostati do vijeka. Neizmjerno hvala, ne samo za ovaj razgovor, nego za vaše celokupno stvaralaštvo i doprinos našem narodu i našoj zajednici. Hvala i vama na pozivu. Dragi braćo i sestre, poštovani gledalci, bila je ovo još jedna emisija serijala Ličnosti zajednice. Hvala vam na pažnji i svako dobro.